zaležem. Ono što mi najvažnije jeste da znam gde se eksploatiše gvožđe, gde se bakar eksploatiše. Sada skrenite levo, pa se okrenite blago ulevo. I ovo baš prijatno sad ovako. Gledalci će sve da protumače. Samo nastavim da skrenim maksimum. Tako je. Znači, molim da mi kartice kriva teja. Šta je? Mislim da ekonomiju bogatstva, mislim da ništa specijalno. Znam, je njihov promašaj marta ove godine. Neću da mi se pojavi da ne znam kroz koje mesto protiče plovni beg. Baš da vidimo šta vam je to pričao Kalinić. Pogledam sam. Si ti video? Jesu. Kako izgleda? Srednje žalost. Baš da. Kakav je ovo lokal, šta je? Ali ovo je Max. Lili. Či nastavljaš pravo pravo. A tamo kad pređemo Pančevački most. Nije komplikovano. Mislim da bio sam na dan, mislim se vjerojatno ima i semafor neki i srećemo skrenuti. Ba skrenuti, tad mora. Evo, posle ne znam gde je taj, u tom delu nikad nisam uopće danas. Postoje 3 škole. Postoji osnovna škola Raden Draginac, osnovna škola Ivan Goran Kovačić i osnovna škola Stevan Sredic. A ona se nalazi sad u centru Boče, trg Oslobođenja. Smeni trgovačka asocijacija na centar. Mislim da nekom centru. Na nekom centru. Sredi, vjerovatno neki parkić, neki par lokala, tako nešto. Dobro, malo ih proveravamo kako radi. Pa možda se osnovno da njega. Ne znam, probat ćemo. Ako ne možemo njega, onda ćemo sami da sebe. To jest na mene. Koristit ćemo staro pravilo, kartu čita, ja se jaka pita.
tim prelazom se nekoliko i mogu te reći, onda je to stvarno delotvorno. I najsigurniji. Pitao nekog čovjeka da mu kaže gdje je ta kota. A karta bila iz 1920 neki. I naravno, čovjek kaže, ja, znate, to je tamo odluči, vidite gore. Odlično, nema šta. Dobro, Wolfram, Bragojev kamen, Ruj. Bakar, Bor, Majdanpek, Krivelj. Olovo i cink, Trepča, Novo Brdo, Ajvalija, Lece, Kriva Feja, Rudnik, Planina. Da. Gledam se. Izvinjavam se. Taj šak, kao uzičica gleda. Zato što gledam kako treba ide tako. Evo ga, jedno je kafica, a iza nas je kapica. Mislim da se prekoračuje dozvoljeni brzinu. Što stvarno. Ovdje smo bili u gradskoj čistoći. Tamo smo skrenuli pa levo, pa opet desno. Sad ću ja ti pokažem gdje je to. Tamo. Ovo je neki institut. Radi neki vojni objekat, da toga šta je. To sam prepoznao zato što znam da su vojni objekti jedini koji rade, a imaju tu socijalističku arhitekturu. Mislim, retko šta rade. Osim studiju u Košuljaku i još tu par stvari. Sad ćemo da vidimo. Znači, da vidimo gdje su. Se sada skoro nalazimo na kartu, ništa bi rekao ja. Znači ovo je prvi izlaz. Tamo, ovo je drugi. Čika Dragoslava Srejovića. Tamo se... I ovo je Čika Mi idemo da tu. Pa se ovdje pričamo na Račovnik most. Ovdje. Sad ulazimo na Pančevački most. Što lepo izgleda. Vuče 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nisam gledao. Tam si ide za... Sad tek prelazimo u veliku vodu. Ovdje morali preko kilometra. A tamo s one strane ima restoran, čujem, Renato Grbić.
onaj jalac koji je spasao 50 ljudi koji su bili u pokušište, bi se na latinskom rekli suicid. Vršac, Pančevo, Zrenjanin, Korč. Evo sad ono 10 pa se prolazimo ispod tebe. Zdravlje. Imaš maramicu? Ima, mi ne treba. Kako razmazuješ to? Ne, sve je u redu, stvarno ti kažem. Stvarno ti kažem. Sve daš valjda da se ovo sve snima. Ne znam. Da. Ti ne znaš što pričaš. Sigurno da ne bi slušao. Se zove ovo bestane, soglasna tabla, kako se to zove, ne moramo se nije. Ovo gdje se postavlja. Gdje se postavljaju? Pa ove, mislim, oglasi, reklame i tako. Misliš ovaj veliki billboard? E, to. Ti billboardi. Kod nas u školi, onaj zid, mislim, nedovršene zgrade, prepunjen plakatima, ujedinjeni možemo sve, Aleksandar Vučić, Srbiju pobeđuje, a 1/10 je iscepano. Evo, znaš da je kod nas u školi je stvarno taj plakat. Unutra u školu? Da. Prolazak pešaka. Tako ružno izgleda. Bio put obučan sa polijernim trakom za svaki smer. Tu su bile i autobuske stanice i sve živo autobus. Kad stane, stoji to željeznički put. Svi što su neke stanice imale kao bašticu neku, a neki nisu. Dobro, Antilo zajedno. Oni. Boksit, Grembik kod Knine. Magnezit, Kraljevo. Kološ, Sredovi, Brđani. Zlato, Pek, Blava, Porečka reka, Čilot i Resava. Platinu tragamo kod Stenika, Živa, Avalina i Jovan. Nemetali, Azbest, Stragari, Kragujevac, Brvenik, Đakovac, Bujanovac. Zatvorena fabrika, ovo je malo podsjeća. Prolazi kroz industrijsku zonu Sombora. O, jest. Tako je ružno, mislim. Samo treba da se odmoriš od putovanja dok protiš. Tipična industrijska zona. Servisi,
ovlašteni distributeri automobila, benzinske stanice, prodavnice parketa, tepiha, veleprodaje jednom rečju, mali ugostiteljski objekti, će tražiti metale, da li će ne metale, azbest, varit, glina, koliko će to da traži? Ne, a hotel je revolucija. Što nekako ti Pa naravno, da se nešto i dobre izolacije isto. Da se vidimo ovaj ekskluzivni hotel. Lepo mesto. Čekaj. Ovo nije kilometar sigurno. I tamo ima neki znaci. Ako piše levo Borča, tu ćemo da skrenemo. Kotelj? Kotelj smo prošli. Šta više, Borča 1. Šta nama treba? Treba da skrenemo ulicu. Jer je bilo Teović. To je velika ulica. Sad ćemo da vidimo. Cene naftnih derivata, Kres Petrol. Mislim da vidimo i ne možda se skrenuli. Ovo je velika rasnica. Ovo bi trebalo da je to. Misliš? Još 800. Ovi su više mala različica i ne može da se skrene. Ovdje je jedan deo asfaltiran, jedan deo ne. Još ovako
40 na sat. To je nevjerovatno sporo. Zapravo to uopšte nije. Ja vidim neki semafor. Čini se vređuje se. Približava. Mislim da je to. Janjušević. To mi je neko da imam neku hemijsku aloku da su se reklamirali. Šta kaže tamo? Kaže pravo Zrenjanin, levo Borča, desno Ovča. Glavni ulic. Kurta Rajdov, Murta Rajdov. Uhvatili smo ga. Uhitili smo. Će ti bude nastavnica? Hoće. Je nekad na Ćošku bila kafana koja se zvala Bele Zore. Kako? Bele Zore. Kako ti to sve znaš? A? Ne ti rekao jučer poznat mi teren. A šta si ti radio ovdje? Nisi slučajno i živao? Jesam. Si živao u nekoj kući? Nego? Stambeno zgrada. Stvarno? Zgradu, stvarno? Ko bi rekao? Ćemo ovdje 5 godina da čekam. Kad će nam se uključiti zeleno svjetlo? Nemam pojma. Da će samo na sve ući. Znači, možda ti prođemo u ovom krugu. Eko. Ne možemo da čekamo. Malo nam se žuri. Zapravo malo više. Da, to je srušeno. To je srušeno, to je došlo. Kaže prva ulica, druga ulica desna. Može kao? Ne, prvo veliko skretanje sa semaforom, to prođemo, pa drugo veće skretanje. Ti vidi Magnolije što je lepo. Ono podsjeća na Leskovac. Nije da samo ovoliko ovih reklama. Malo podsjeća na ovaj... Recimo kako se zove više. Stanovi Bosnik. Ovo je to bilo prvo veliko skretanje. Se pratimo drugo, kaže skrenite desno. Ovo se izgradio. Aha.
taj centar. Pa sad skrećemo. Ovdje se čini Ne neka bi gledam da ga parkiram. Sada skrenite levo, a zatim stići ćete na odredište. jao. Gasi kameru. Treba objasniti. Gasi kameru, kaže. A,